Lakay, nakarubwat kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadag iti ninong kanina. Mabit lang ata ni plan-planchag pala to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pala planchaam. Ay, saan naka-komportable no saan na maplantsa ti badok? Naarti ka matlaunay, gordo. Darasumkit di ta mapantan. Adya, mapantan ko na. Ngamdi ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Kanya tabado mong bakay nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad sa atidog pa'y timanggas na. Kas kala na balkot asumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayat tupay. Puraw abistida. Awanin ti sa bali abadok. Daytoy latmayatan. Kanya matikas lang amon. Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis tiyo sa ram. Naglusyang kan. Nakababain. Ika pumulod itibado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay so tiyo sa ram. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo gapula ang itibado. Jack nga rod kaya. Kaslatin ijer to'y asawam. Ngam naglusyang kabait. Silang akitain. Ala, ikag sukat. Domingo, lakay. Imawag ni nanang. Inakbit ito to'y kawus ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawus mo, Rosalyn. Usaran na kano nga agni ng iti kasar. Anya? Agong ungot kano ni tatang, tadi na kaya tibado ni nanang. Unay ay? Agapaabat a kano. Agsangsangit ni nanang. Tasaan kano akayat ni tatang akakuyong. Ibain na kano. Isungay nak man lakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw. Agsubliak mo iladagos. Sige nga rod, bakit? Ay lakay. Pakitulay mo man lang ang tay lablabaak. Tap na mamagaan. Ah? Sana bale. Gawgawam laday jayan. Sige, inakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo daytoyin ananang. Na minsan mo lang inaramat ko dayto abistida. Ay, nyamot dayta. Saan ko akursunada? Diyak kaya tasukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngamno apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan kanong aminan nga style dayta abado yo. Isuasukatan yun. Manjak nga raud. Awan ti manggas na dayta ken nakiting. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang matikagayad na. Manjak nga raud. Ni tatang mo ket ti masurutan. Isu ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapanakaw tamaladaw akon. Di yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kon. Imunan iji kasaran. Ibain na kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Ibain nakpaykat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ket ti ulo mo. Nagtaertoy asawa ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padam aninang nagpipintas ti kawus da. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduugan ka alula iti kastang ituram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas tangay bagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di balay aging ganito'y kasaran. Kasta di bagbagam. Ay, dumundun ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka no ni nanang iji balay da. Napanan na ngay. Saan mo't ngayon imay dito'y? Ay, reply yan. Ibagam nga awan dito'y. Wala kay.
Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Ni, adaman text nan. Awan dagiti kawas na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yo. Ala, nagtalaw sa ka nun. Nagdalaw. Ni, apay ka na. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asino matiag sa aditi biyang iyo, Auntie Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron. Agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kathangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta. Siyak ti makaamo kada kayo. Anyat serbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbata kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray para walis ditan Tinapatag, matulungan kang agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan ka ija parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin ka ijay. Inawaga ko ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na kanaw. Adda ka no di pag-abangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian. Tayada parlor na kasinsin ko. Kanyat kukuan na kano ijay ngay. Sumursurot ka no mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano na dumamait. Para gatang iti merienda anda ka ni Insan Lilian. Maapay kano apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawan nyo kano ngamin. Kapuiti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramidan na kuma. Ngamawa madengdenggen na. Ipili na mati kaya na. No kaan abim, makit kun lima kay kayon kun ni nanang. Isumutisan nyo pagkinkinawatan. Gapulangi ti kaw-kawas. Diyan nam Ay, managpasugnod mati ni di bimakit. Saan asigo na kasjay? Ay, kastan sa kano ngamin no bumakit kun lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkidi nga amin nga kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa'y ngarawd. Ubing pa'y tiriknak, ta sa anak mga arsagid akas itiinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Tayong kay ayaywan, tap nagawi doon. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayaat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ayo iti sarmi ang ante. Kitaan nyo. Ala! Siyak ka din na ito yan, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kasto'y tirupak idagtawanak iti porte. Kunak tumat ngamin kanya yo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawos yo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga hangkus usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanya yo, ante. Hanya? Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usarin nyo dito para itiru payo. Tapno mapukaw dagita riyang kalsawan no kurarat yo. Nay, kanya ngay manday to yan, kaanakan. Pagpapintas nga ro, dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait mahigit digan kan, kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat
May alatamot Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taag subli akto. Ngam saan pa'y nga ita? Kaano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawin ak gurdaw. Di naktumul nga ta uyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag kaiso nga imawag ak. Agawin ak tao, ngam saan pa'y nga ita? Urayam, di pa nagawid ko. Bye. Sige, bye. No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wen, Rosalyn. Makitam, di mo ilang makaebtor ti Luka nga inam. Ha? Kailiw na mo ilang dayjay, iso nga inawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raon. Kat, inayayo yu ko man imbagayong agawi dun. Wen, imbagak, ang jak inay ayaw. Apay, ubeng, masapol nga aywam. No agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no yan ti kasasad na iti ayan ni insan mo alilyan? Winman, ay, kailiw ko ni nanang. Di na ngamin malagip tagawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day... Ha? Rosalyn? Ala! Nanang! Da kayo kadidaytan? Kitwan! Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay so, Rosalyn. Nanang. Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo, alilyan. No kaya't nante agawed, ada kanya na data insan Rosalyn. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kama ngamin din napili na nagkamangan. Awanan yaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na gapo iti pa nang pabayan ka no ni angkal kanya na. Wun nga ron, kun dakkel tinaaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang ba nagdata insan, awanan yaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday toy. Simbang petakon. Sublian kan. Lolita? Si kamong agpaisaw. Nagpintas kan. I miss you, Lolita. I miss you to, Gordaw. Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Di kulor mo tabok mong bakit. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw, bagbagay mo. Kasta, ti kayat ko akawais. Siksi baday. Kas kalag taon iti 40 iti kasta nga itsuram. Talaga, Gordaw? Wun, bakit? Malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Nay, mabit lang, Gordo, Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Asino ti pasyaram? Asino ka? Gordaw, pastrakam tas nga ilik ni Andrew sa rungkaran nak. Anya? Tapay? Isuti mawag itay. Pastrakamaon tas sa rungkaran nak.
agayat dayta kanya. Anya, ampang abakbakitan. Masurunak ije inayaw. Ay, ayan ni Rosalyn. Rosalyn! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya? Ika pagpagaan dyan nam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampangan. Ha? Apay aya tatang? Kaya agasam, imubing latilangana. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar ken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betan. Anya? Ay, pimintas mo ngamin ni nanang. Isungar mo da siguro na. Ken di met kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa nang magawat itilalaki amang sarungkar ken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na itikas dengar aramiden na. At dapay mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada tsokolate. Kajay mainayaw. Ha? Feel na mga awatan dag iti sagot na ken kwa na. Pag-aayat na Mike. Papanam Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti tsuram. Kas kalagpaparam iti kasta kay tsuram. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Adu ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ikag bado iti nagayan abistida. Ken atidok ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Ide, di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita. Basta ikag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta ngay tsuram. Maysa! Tumingaw. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Naki-attender iti birthday party. Apay aya? Kinapay nga gluluwa kayo. Sumrek kayo man pay. Ay, jay layo ah. Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng di jamming da. Kadua na. Iti balwa babakit na barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sus! Madia, ada kayong asawa na? Maki-boyfriend? Hindi na ko kabilangan nga asawa. Takas dayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarum nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tasi kamat lat tati pagaw-awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga main. Aram nga aram kanyak. Ay basta idarom ka. Agsagaan na ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam ti kasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay natumpang kan sanday. Ay tatang, pangasaw. Pagsaritahan nyo tinasaya at daytoy. Di kay agkabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay nabastag darumak no. Kung nakagdarumak. Katno sinaak nga jay fling-fling kao. Idarom nakpailaan. No sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaak kao. Si kamot lang tinangper sa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyaw. Ibagbagam ide alusyagak. Ay, ala suri nga rudan. Uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay. Gordo lakay. Nagpinakawan nga rod dagiti katugangak kat naurnos damatlaeng ti bagbagida. Kat manipod iden naragsakdan nga agdenden na. Alakastan ti pagayam mo Domingo. Nalakat na saya at atan nagkapyada matlaeng kat saan na naala iti darom-darom. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo a Domingo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo amin papagayam, siyak man na ni Manang Yabianang amang kabgablaw kada kayo itinaragsak. Ngayon kay panagdangdangag itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo asator, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na hello mampay ka ni Ma'am Juliet Sugitan, ni Ma'am Nati Ramirez Vlog, kani Lisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni pagayam sator. Dear Manang Biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito'y nga experience ko itibiyag ko. Katunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Awan mo titi panunot ko day talinay. Kin may sa lakaya kaon. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasang ka. Naimbang nga oras mama na. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang Naimbag man ta nakapasyar ka. Itang man pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, adda nga min problema. Anya manen a problema day ta. Adda nga rot itartarayak a babae, iji lugar tayaw. Ipilit na tibagi na kanya. Kutjak mo't ay ayatayin. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang man. Kung amin, nabartagak idi. Iso jak na puutan tinagdaton kan ko na. Ngam sineryoso na gaya. Pinay, ikamat nakit din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo tayong bagbagak. Kay, amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Adda nga ron, bunga lang ti arak day, chay. Daitan, tibagbagaken ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat nga minti mangipakita iti motibo kanyak, manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikasta? Wen, manang. Ay, kasaritam tong nga ni bayaw. Tamakipag naadak pa ila dito balayo. Ay, kapabayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day chay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot, manang. Si katay kabsat ni Linay Baraw. Ay, uwan tata. Uncle, unam kanyak. Tangkel nak ti asawa ti kapsat mo. Ha? Uwan na, uncle. Nataer ka, Baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo't, uncle? Ay, umay ka. Umay ka, Baraw. At napapananta. Ha? Sa dino, uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta ije parlor. Ha? Ada parlor yung, uncle? Adda, hanggang man manuak amapan ijay. Dagiti la beautician ko ti adda ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbag nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Oy, Carla. Ha? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Ikamangkiti kumatang iti ara kapag sasangkuan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat,
Anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Aga-playa ko mga aga-abroad, manang. Ay katsi ka Addalataken ka dayta. Addara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, ta nakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panag-abroad mo. Ay, thank you, manang, Ngam, adapay mo't kwartak nga ramatak. Adapay mo't nabati iti urnong ko, manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod, manang. Manipod nag-resign na iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka mo't tintiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Isa, napanunot ko ti ag-apply langan para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-day jay nga ulit ti asawak. Sana bale, tanasingpot mo't ni Uncle Sator, manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarte. Di ka madanagan, manang. Tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Di manang. Saan mo ta? Ulitag Benjo Saan aga po tanataer ka kat tutupang mat aminen nga agkursonada ken ka? Mga sawa ka kiting. Taamangan no malakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro, manang. Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayaw. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer ngamin ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti agkursonada kang kuana. Mga sawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabalin mo nga no di na pa'y kaya mo iti mga sawa. Kamaysa ka kaya nan sapay taga-brown. Sapay la ko mga rod tama pagasatan nga aga-broad. Benjo, kursonada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mo't nobya? Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay. Isulang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangen ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Adakan ka day ta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan. Manong kunablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang Sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan nakangarod apagan ano dayjay. Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita kakakuy-kuyog. Wano kakibkibin na. At dayjay lugar da. Iso alipata mo day tarik nam ka ni Benjo. Litag. Saan nakaapagan ano dayjay. Ta saanan anawaya. O anya, kumusta ti applyan para abroad, ading ko? Ay, awan pa yung mga rod ti update agency, mi manang. Alanganan samot din. Anya, kat, ag-apply ka laangan ay kisabali at trabahom dito pagilian tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wunto, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti ag-apply iti trabaho, takaub-ubi nga, Benjo. Kaanon tong ag-apply ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply, ading ko. No kayat mo, si kanti magimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Si kati para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan, tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko, kunamsa. Manong, madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda, di ison. Sana bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaangan.
Taura jak ag trabaho at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay mo't kit di Sige nga rod. Panunutag tinay bagayaw, manong. Nagtaarmod din ti simublat na cashier mi diti parlor. Sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ron, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mong tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayagbayan. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman ta pinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod no riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anam mo ka, babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanamnamakan ka. Aklunak, adamat riknakken ka. Ay ayatan kamat, Benjo. Agpaiso? Uy, agyaman na ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata di naktulukuan, Benjo. Santo Apolos, kat kas pamanagnag ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan, Lerma. Kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay, ayatak ni Lerma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigastusak. Diyak ngamin kahit nga itantan ti kasarmi no mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket kan pantalon ko. Iso nga katangan kamat. Agpaada ta iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, hindi na panalawas. Tapno agpaada ta iti gamit. Agpaada ta iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon kan aminen. Ha? Agyaman ak ngarot, ha? Nagsingpit ka kanyak. Wan, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay wan, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. Iso nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikaten ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwana? Dahil manan ang Lerma? Katwan nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung iti dahil babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nan ti trabaho na diti parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastreken nak dito silid mo. Tada kayat ko apun ka. Puno ka di tinaamuak. Naamuang man niya, manong. Puno ka di nga agkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta, talaga nga agayan ayat kayo ni Tinayja Lerma? Ha? Uwan manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Ha? Diyak ipalubos ang maagaw da kati sa balikan niya! Ha? Anyat kat mo asawan, mang sator. Ilimod ko tirik na kan ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Ha? Please, love me to, Benjo. Ikarig, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang sator. Ipatay ko numapukaw ka iti biyag ko.
Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni G lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day ta. Pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nakaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapad kanyak, iti kayat kong aramidan, mang sator. Ay, sus, anya nga awan. Dakkel ti karba nga, taada na kinaawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito'y kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapan ti birok ti parlor ko. Sana po nun day ta. Agparparbuy ti sarita day to ataw man, ha? Ay, agtanak ka. Padasam ti pumanaw ta talaga nga suruton ka kunak nga ron. Kukwa ka laeng Benjo. Naawatam. Uncle. Nabayagan nga mo, abading ni ulit agaw. Kaya lang bagbakagan ka, ha? Tasa ang mga rodamadlaw. Ay, jakla impagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kapsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayan tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Bingyaw. Lipatin niyo ko, ma'am. Ay, saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adakanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namat. Kuna naman ngawan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo, mantik pa isaw. Apay, nagaram ka na kayaw. Saan mo't kitni? Ngem, emyo kami. Tanadlaw ko, kanag ititig-tig na nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibagay ti pudno arik nana. Angkal, bidot yata piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam ginobya na kaanakan. Lipatan nyo kay ni Bingyaw. Ay, diyak ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapo iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita ngam nagbiduta. Ti amok maayat nak babaan ti kwarta ngam saan met gayam. Awan tinaramidak no di tinang waya-wayaken kuana. Tapod numet nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin kat ita nakailiwliwag akon kat naragsakak meten. Jakon nagayat pay. Tilatan parlor ko tinangibukbukak iti panawen ko. Alakastan, to'y pagayam mo sa tor. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak metlaeng ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na iti kasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya at nakailiwliwag ka metlaeng. Ala papagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam sa tor. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, kumusta iti tunggal maysa? Syakmanan ni pagayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kinibasa itakat manipod kan ni pagayam tayo akaloy saan na pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo mampay.
da Sir Alan Rodney Lancheta, ni Marita Sagpawa, Jo Maridicano, kani Ma'am Jasmine Rivera. Kastiman ti surat ni Pagayam Kaloy. Dear Manang Bianang, may saa ka pensyonado. Isa may saa akon na senior citizen. Idi nabalo ak nang asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimot kayat. Tasaan kanupay, anak kasagana. Rugyak ti agsalaysay. Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Tauray, jak kumapay kayat, 20 taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Sana bale, tanasingpot ni Larry, tatang. Sapay ko mga round, ta saan itong agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingpot na. Tatlo awan to, ti pagbabawiya malaw. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga round, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Ngam data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nak day di asawam. Kunamat aman nangimun idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na day jay. Natay nga rudeng. Agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden natameten. Kahit kasanap, pag naidan nyo nga kasawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Magkipagnaid kami pa'y lakumakanda kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Tatang, parogyan men, ti patakder mi a balay may. Ay, katwuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos dito'y balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi, nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Aghani mo da nga ron. Nang rikap da niti silid da bakit? Ay, kat agsukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan ti silaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible ah. Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Mapantamatan iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumarunuak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit? Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangen. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano? 5,000 dadagatangen. Nagdakilan. Sige, imutan nakta sinaan kan, Kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugan bakit? Tsaka mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor bakit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugan. Madaan ta adagos iti anak mo kasta. Wan nga ron, Adamot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Tada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak ta no bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka, Tanay, adamang nga ro trabaho.
Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Nasurok la 40 na. Napiksa pa'y nga agaw aware. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagitan nakta. Uwan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba alanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik na. Ay, mading arod tirusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kintan mo aya. Awan mat nga makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nanganitiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pangala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Kating kagbiro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanam aya anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak kon anak binulan. Amangan no masikuka kon. Kasta aya. Ay, mala, kuyugan ka. Uray maditirik nak. Ikarigata ka nak ko. Ha? Anyat marik nayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslad da kayat ko akanon. Diyak amuno anya da itataraon. Maditirusok ko. Agulawak. Ala, agpada tayo mat ka ni ti marikrik na. Kastamat laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Wen, nanang. Nagkapon nyo. Ape anak kabaybayag kayo. Itay lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya tim pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Aniya? Anya mat. Agpada kami mat gayam amasikug ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nanang, tagbinulan pa'y laang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsikog, bakit? Kasano nga roda matulungan na kinto nagpas ngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulunga. Nalaala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko. Tay sunto timang patanggad kan ka, malo. Di lagbayin. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni Nanang nga nagsikog. Uray kas di titawon na. Ay na! Ay nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay nagpa-apros akta dyan mo. Apros. Ay lalaki ka. Ay anak wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay. Pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Ha? Apay. Kanyat sa ngita, Mersay. Noab mo klaba karga anak. Diyak kumaimpalupos nagsikuga. Na, apay ay akas ta ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikiadak pa'y ladita nga agsiksikog. Kababain. Mawag rumbang ay bain mo. Nagayatan tati pa nagsikog mo. Kaya nagasawa tamay. Masikog di anak mo sa masikogak mo. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang dagita tattao. Ha? Umapal na kindi uray la kaya ka. Makaputo takpay lang. Uray kasta ti edad mo. Kahit agsikog ka pa ibakay.
Isungag ragsak takit day. Pagyamanan tati sa malimanay na bendisyon kay ti apo ka na ta. Ay na, naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadanto nanak na. Kakaskasar dalang masikugay. Ha? Ay, wala. Kansala ni maluti masikog barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka lamang rabak tatakaloy. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malong anak may. Ang daman ni nauna nga anak ko. Nukas ka sanaw. Ay, wala niya. Tamay kadwang asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngamsyak ka? Awan? Nabayagan agdandan na kami kang bagakaw. Ngam mo ang payuray may saan na bukal may. Ha? Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamit. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala ni baby. Agsangit matlat ta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay ka sinublat mat nga gawawir. Awampay katulungan mat. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaga na. Ala, pasensya ka na ko. Miyag mo ni baby. Tadwada nga uba Ay, Duwada nga isala. Sana. Ang mga na may batan nyo palayda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae yung tunbigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kaman Lari. Makikiyak di ka. Kinikinak itay. Iso akikyan ka mat. Ay, maston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Guston ko na mat. Ha? May kutoy na pintas nga asawa ko. Dananang kantata. Agkin-kin ni kidamot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwarta. Taagawid ak ijay lugar mi. Manan, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laeng. Uyugan ka na. Saanen, adayo ti biyahe, maulaw ka laeng. Saklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laeng. Ibagam mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaadan, tanalpasan ti balay mi. Katuan na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mirsay kan ti anak may akan kadwak di ti balay. Kaluy, masikugak manen. Anya? Ay na, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadag iti awan anak na. Ay, kwartaman nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laeng. Ha? Pauso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan ba't makita kagat-gatangan? Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabit lang, taykan ka. Lukas ta? Masikog man ni Nana Mirsay. Wan! Awanan! Inawtiw ka man ng barok. Pati jay manugang ko.
nalumbaan mi na. Ay, talaga mo na. Ang napigpigsan sa amin ti dara ni Nana Mirsi, ngam na kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karuprupa, ti puto iyaw? Ni mo Nana Mirsi, ti kayong ingas na. Ha? Masigurado at ti sumarunon tong anak may. Kayong ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na, singin dagit anak ta, Mirsay. Kahit lalaki na adwa. Ay nagtarda. Nagtatangos dagit agong da. Ada man ipasikat kon ka dagit kakaruba. Kena. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam taagong mo, Kaloy. Sa anak mo't atatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apay nagtatangos na gitimpas ngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti malaan da iti agong Mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika, Mercy, sino da ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy, uno ka dito ibagbaga na ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Anyan kaya't mo asawa, Mercy? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay naaramin mo, tikas to'y kanya, Mercy. Apay! Ididamo kasla jackpot yun ti imbaga ni Mercy. Dajak ni Namnama aliputan nga. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gayam nagtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok talaga nagtaod kanyak, ngam nagbiddutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan da ita. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Buena papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen.